Dobar dan, dragi ronioci. Evo malo da provjerim je li sve u redu. Ne znam je li me čujete. Samo sekundicu. Da provjerim. Mislim da je sve tu kako treba. I evo ga. Evo nas još jedan put. Pričamo o ronjenju na dah. Danas imamo zanimljivu temu. Bila sam vam dala pitanje. Neki najluđi, najzanimljiviji trenutak u ronjenju. Pa možete slobodno ostaviti neki komentar. A ja ću vam danas pričati. Imam stvarno zanimljivu temu. Donijela sam balune. Nije mi rođendan. Lipo se vide, dobro. Pa ćemo malo pričati o dubini i pritisku. Malo izjednačavanju. Čemu to sve služi? Koji su na neki zračni prostori koji moramo popuniti? Čisto malo da se podsjetimo svega, jel? Pa krenimo onda sa temom. Tema će biti dubina i pritisak. Koji su neki efekti? Šta sve moramo? Znamo čim zaronimo, osjetimo. Znači, to je prva stvar. Čim uđemo u more, čim podronimo glavu, osjetimo pritisak. Pa to je, znači, znači, pritisak je najuočljivija u biti stvar u ronjenju na dah. Čim podronimo glavu, ispod površine mora, odmah se sretnemo sa pritiskom. Pa zašto je to tako? Pa evo, to ćemo objasniti na ovaj način. Znači, na površini, sada di smo mi, di sam ja, di ste vi, sjedite ispred računala, je atmosferski tlak, pritisak, 1 bar. A na dubini od samo 10 metara, znači samo 10 metara, je atmosferski tlak 2 bara. Znači duplo veći. Zato je u biti najteže, pogotovo i početnicima i svima, i profima, i početnicima, i svima u biti, svima koji rone, najteže je u biti zaroniti prvih 10 metara. Postoje nekakve šupljine koje moramo izjednačiti, postoje zračni džepovi u našem tijelu, jel? I odmah osjetimo pritisak u njima. Znači, stvar je u sinusima, jel? U ušima i u plućima. Zračne džepove, znači ako se nisu dovoljno, ako se tlak nije izjednačio, ako niste dobro izjednačili, dogodi se da se stvori pritisak i onda vas boli. Prvo ćete osjetiti u biti na ušima, na bubnjićima, a onda i dalje. Ako ne izjednačavate kako treba, dogodit će vam se barotrauma. Vrlo jednostavno. Da vidimo. I sad ćemo vam to objasniti. Postoji jedna lipa definicija, zove se Boylov zakon. Kaže ako je temperatura konstantna, volumen plina, nekog plina, je obrnuto proporcionalno apsolutnom pritisku. Pa šta to sada znači? To znači da, evo zamislimo da su ovo vaša pluća. Meni je isto smiješno. Evo, zamislimo da je ovo, u biti, evo ovako, nećemo zamišljati da su to vaša pluća, ovo je recimo da je ovo zrakom ispunjen volumen, recimo da ovdje ima 6 litara zraka na površini. 6 litara zraka smo stavili u ovaj balun. I šta se dogodi kad zaronite na samo 10 metara? Dogodi se to da taj volumen, zrak je i dalje unutra, ali se volumen smanjuje za duplo.
pokušala sam ih napuhati da bude duplo manji, a sad ne znam je li duplo manji. U svakom slučaju, ako je na površini bilo 6 litara zraka u ovom balunu, išli smo sa njim na dubinu od 10 metara, dobili smo ovaj balun koji ima samo 3 litre zraka. Zato jer je volumen duplo veći. Znači na površini je 1 atmosfera, na 10 metara su 2 atmosfere. Tako kako se dubina u biti povećava se i pritisak. Sa svakih 10 novih metara u dubinu povećava se sa jednim dodatnim bar pritisak tlaka. Tako da znači na 20 metara imate 3 bara, na 30 metara 4 bara, na 45 bara. Evo, samo usporedite, sjetite se kad pumpate gume. Kad pumpate gume, znači na vašem automobilu, punite gume na 2 atmosfere, na 2 bara. Toliki vam je u biti pritisak na 10 metara. Zamislite. A zamislite ono kad probijete nože, ne znam, nečim, gumu ili pukne na cesti, koja je to eksplozija, koji je to pritisak u biti. Jak. Došli smo znači na 10 metara. I smanjio nam se znači volumen gotovo za pola. Na 20 metara je 3 puta veći tlak, znači 3 atmosfere i onda dolazimo, čekaj, ovako ćemo staviti. Dolazimo, znači, do još jednog baluna. Znači, evo ovoliki je sada balunčić na 20 metara. Pritisak je 3 atmosfere. A volumen mu je 2 litre. Znači za 3 puta smo ga praktički smanjili od površine. Isto tako možemo, evo, ovo je 20 metara. Možete zamisliti svoja pluća ako želite. I na 30 metara, magična crta svih podvodnih ribolovaca. Ja šta ću. Zezam se. Na 30 metara, znači gdje je pritisak 4 atmosfere, 4 bara, su vam ovolika pluća. Znači praktički je volumen na 1,5 litru. Ja? Sve to možemo, kažem, evo, volumen tog plina, volumen vaših pluća koji ste udahnili na površini, zavisi u biti koliko ćete se smanjivati i na kojoj dubini ćete doći do rezidualnog u biti volumena pluća, znači do trenutka kad više ne možete koristiti zrak iz svojih pluća za ikakvu kompenzaciju. Znači taj zrak više iz pluća, imate ga u plućima, ali on više ne postoji. Znači više ga ne možete koristiti za kompenzaciju, jednostavno ga nema. Zato koristimo napredne tehnike kompenzacije, pri čemu koje su puno sigurnije, naprednije i možemo roniti sa njima preko tog rezidualnog volumena pluća. Znači, di više ne koristimo uopće zrak iz pluća, nego koristimo u biti samo zrak iz usta. Znači, došli smo, svi ste, kogod je ronio, sigurno je došao. To ne mora biti, zavisi o puno faktora, znači zavisi o volumenu vašeg pluća, o treningu, koliko ste adaptirani, koliko ste često u moru, koliko ste udahnili. Vi možete imati ogromni kapacitet, možete imati, ne znam, kapacitet 10 litara pluća, a ne zaroni preko 10 metara. Zato jer ne znate ili udahniti, ili ne znate iskoristiti taj kapacitet koji imate. Zato nam u onim prijašnjim temama sam pričala i strećanje, rastezanje, tehnike disanja i trening i sve drugo šta ide, nam pomažu
da udahnemo što više. Pogotovo taj stretching, taj prsni koš ako je stvarno elastičan, ko harmonika, znači da se lipo rasteže, da ništa tu ne žulja, jel? Onda stvarno možete ogromnu količinu zraka sa sebom poniti, a da pritom u biti mišići ne stvaraju nikakve probleme, znači da im je to prirodno stanje, prsni koš je elastičan, ne pokušava, nije neprirodno, nije da stojite sada previše napuhani i lipovanje, ugodnovanje i sad im možete zaroniti. Ja preferiram, u svakom slučaju uvijek preferiram, čula sam razne priče, da ima ovako ili onako, da zarone sa 70%, sa 60%, ne znam, provjeravanje ili mi sve radi, ne znam, pretpostavljam da radi. Da zarone sa 70% zato jer je tako ugodnije i to zaboravite, Roni se sa 100%, sa 110% se roni. Uglavnom. Znači, uvijek zaranjate sa maksimalnom količinom koliko možete poniti sa se. A da pritom da vam ne stvara nikakve probleme i da vam je ugodno. Znači sa maksimalom. Full izdah, full udah, koliko god ide. I onako, sad smo vidjeli ta dubina i pritisak, čim zaronite na 10 metara, taj pritisak će vas se okolni povećati, ali unutrašnji će se smanjiti, jel tako? I više neće biti, ako je na površini bilo malo neugodnosti, jel, da ste prenapumpani, da tog ima previše zraka u vama, već na 10 metara ćete osjetiti olakšanje i bit će vam potpuno ugodno za daljnje ronjenje. Treba se naviknuti, jednostavno treba se naviknuti, treba, evo vidim možda neke komentare, radi, dobro je. Tako da, znači bit će vam ugodnije na 10 metara, će vam biti puno, kad se zaronite, onda vam je već jednostavnije, ugodnije, dolaze na svoje. Ja. Sa pakiranjem postoji tehnika koja se zove pakiranje, to je napredna tehnika koju koriste freediveri, mada se ima struja koja ga koristi, ima struja koja ga ne koristi. Pakiranje je dobra vježba. U suštini u biti dobra vježba. Malo ćete, ako ronite recimo na, evo samo ću vam prikazu koliko je u biti za to malo ronjenje, recimo za podvodni ribolov je potpuno besmisleno, to nema smisla. Za male dubine, zato jer ako su vaša pluća 6 litara, rezidualni volumen ćete doživjeti na 24-25 metara, znači nećete više moći koristiti valsalvinu tehniku. Ja? Sa pakiranjem, recimo da zapakirate još litru 2 zraka, znači imat ćete 8 litara, onda se spušta znači, na 4, pa na 2, na 1, znači dobit ćete par metara praktički, ako niste naučili pravilno iskompenzirati, sa tom tehnikom možete dobiti par metara dubine, ali to je bez veze. Znači nije to. Ali je odlična vježba. Odlična vježba, znači vi kad se dobro napakirate, kad radite na suhom, širite u biti širite kako se zove, i prsni koš iznutra, sa plućima, pluća su toliko elasa, oni su želatinasta nekakva masa, i mogu se napuhati. Ko ovaj balon. Njih u biti samo sprječava prsni koš. Vaš prsni koš u biti sprječava da se oni ne prošire još dalje. Tako da, odlična su vježba za na suho, ja je preporučujem, opasna je, koje izvode, znači, kako se zove, ako se izvode bez nekog znanja, bez uputstava, bez nadzora nekog instruktora ili stručnije osobe, onda baš ne bi savjetovala da vi to sada googlate i idem sada pakirati, zato sam svašta vidjela sam ljude kako se izblekautiraju,
pri prvom pakiranju. Tako da nije to baš lipo za vidjeti. Morate se paziti. U svakom slučaju se morate paziti. Možete napraviti barotraumu pluća, barotraumu svega, svačega. Možete izgubiti svijest, možete imati sambuć, ne znam, svašta možete. Samo trebate paziti. Ja. Ili ako vas stvarno zanima, nađite sebi nekog instruktora, stručnu osobu, trenera i neka vam pokaže uz nadzor malo vježba. Odlična vježba. Stvarno prsni koš bude toliko lipomekan i elastičan da jednostavno nevjerojatno je zaroniti. Jednostavno ronite, nema pritiska. To je ronjenje. Znači zaronite i prolaze metri, 20, 30, 40, uopće ne osjećate pritisak. To je lipota. Kad ste dovoljno lipo u formi, kad ste dovoljno elastični, pritisak oko vas kao da ne postoji. I to je divota, jel? To je divota u svemu. Evo, pozdrav ekipa, evo pozdravljam ekipu koja me gleda. Nadam se da smo nešto danas naučili, malo o tom pritisku, o dubini. Jel? Pozdrav Tanja, pozdrav Stefan, Ana, Mato, Kate, svi koji me prate. Pozdrav svima. Puse, jedva čekam za ronit. Jedva čekam za ronit. Ne znam, evo, kako niste napisali, niste ostavili nekako neke komentare, ja? Neki najluđi, neka dogovodoština sa ronjenja ili slično. Mogu vam i ja još nešto ispričati, ali evo još jedan put, pardon, samo da se podsjetimo, znači postoje nekakvi zračni džepovi u tijelu koje morate jednostavno izjednačiti. Nema sile u moru, znači mi morate izjednačiti sinuse nos, jel, uši, pluća ne mora. Pluća se praktički sama izjednačavaju. Ako je valsalva, kako sa pritiskom se pritiska, jel? Pluća se smanjivaju, tlak se jednostavno sabiva, ali najbolje je držati zatvoren glotis i s onim zrakom, u biti zrak koji je u plućima, jednostavno da ga više ne dirate. Zaboravite na njega. Znači, neka on odradi svoje, neka institucija radi svoj posao, da se to zove. Znači, kad uzmete taj zrak, zaboravite na njega. Kompenzirajte se zrakom iz usta. Najlakše je to objasniti. Znači, kad ste udahnuli, full, ja ću samo malo. Eto, s ovim zrakom, znači iz usta, pluća u biti ne dirate, s ovim zrakom iz usta, probano, garantirano, znači s ovim možete napraviti zaron od 40 metara. Samo sa zrakom iz usta. Tako da pluća zaboravite. Ako ima kakvih pitanja, slobodno ih postavite. Molim. Svašta smo vidjeli na moru, imali smo svi koji su izlazili na more, koji idu na more, koji voze s brodom. Evo sad vidim često u medijima izlaze slike, videa, vraćaju se kitovi, dupini su uz rivu, kitovi su tu na šoltu, ne znam, kornjače se vraćaju u Veneciju. Mislim, sigurno ste primijetili ovu situaciju sada sa koronom. Ljudi su u izolaciji, jednostavno te životinje ko da su našle malo mira, opustile su se. Je sve to divno, krasno, ali bit će strašno kad se mi vratimo nazad. Sve mi se čini da neće biti. Ne znam šta bih vam rekao. Evo, čovjek toliko djeluje na planet sa svojim ponašanjem, svi mi djelujemo, ne čovjek, nego svi mi svi djelujemo sa svojim djelovanjem na planet. I mislim, ronioci to vide. Evo, mi svake godine Ronilački klub Split i ostali ronilački klubovi i svi drugi ronilački klubovi rade ekološke akcije. Vidimo kako je podmorje. Podmorje je strašno. Čisto se bojim šta će biti sada. Jel?
Zato jer nema toliko očiju, onako još dok smo bili slobodni, sve smo, ipak se nešto vidjelo, ali ovo je nešto iz stresa, umore, ovo je ono. Sad smo doma i to pruža priliku, ne znam, evo nazvat ću i kriminalcima ili kome god znači pruža priliku ljudima koji će iskoristiti i prirodne resurse, a i za zagađenje, da ispuste sve, a da ih niko ne vidi. Jel? Tako da čisto, evo, iskreno sam zabrinuta šta će se dogoditi. Lipo je, meni je drago da su kitovi tu na šolti, da dupini skaču po rivi dole i piju kavu, da su kornjače meduze i ne znam šta, da se vratile u Veneciju, sve to divno, krasno, ali čisto se bojim šta će se dogoditi sad kad se mi vratimo. Šta će se dogoditi sa svim tim? Opet ćemo se vratiti na isto. Ne vjerujem da smo izvukli ikakvu lekciju iz svega ovog. Čisto sumnjam. Vratit ćemo se svojim uobičajenim praksama, zagađivanju. Ne znam, ja promišljam o tom, barem neki korak da napravi, da je meni osobno, evo, da mi je lakše, da nemam grižnju savjest kao uđem u more. Evo, ne znam jel se to vama ikad događa ili vam se dogodilo, ali čisto, evo, da meni bude lakše, napravit ću par stvari, odreću se nekih stvari, jel? Ajmo prvo svi doma, barem tu plastiku, papir sortirati, bio neki otpad i tako. Evo, za početak barem nešto. Sad sam se malo utlačila s ovim. Evo, imam nekako potrebu, zato jer se bliži, jel? Brzo će nam doći taj dan da ćemo izaći iz izolacije. Nadam se da promišljate o svemu ovome. Zašto smo uopće u izolaciji i kako se u biti možemo odužiti majčici zemlji za sve ovo lipo što nam je dala. Meni je jedan od evo sad ću vam ispričati, doću do tog trenutka koji mi je bio jedan od najfascinantnijih trenutaka u ronjenju. Južna strana Hvara, sama, stoji na jednoj punti i zubaci su mi dolazili. Prekrasno. To je čudo. To je zubonje, bilo je svega, bilo je onih malih od kilo i pol i bilo je onih baš lipih gudina, velikih od 5-6 kila. Držali su se naravno daleko, kako sam zaranjala sve dublje i dublje. Oni su normalno odmicali sve dublje i dublje. I dobro, i zaranjan, znači zadnji put, zaranjen isto opet malo dublje, isto i na čeki. I čujem nešto. Neki zvuk, nešto ovo, šta je sad? Znači, i gledam, vidim, zubace su bili u daljinu i samo su se razbižali. Dupini. Nisam ih vidjela. Znači, ja ih nisam vidjela ni pod morem, tada. Ni pod morem, ni na površini. Ali njihovo ajmo nazvati to razgovaranje, njihovo piskutanje, bilo ih je više, i stojim dole, znači, na čeki i slušam to njihovo dogovaranje. Vjerojatno su se dogovarali na kojeg će se zubaca baciti. Fora. Meni su skoro suze došle u očima. To je predivno, nešto za čut. Zamislite, pored svega toga, ja stojim, znači, stoji na čeki, spreman se ustrijeliti nekog zubonju, odjedan put slušam dupine. Pjesmu ili zvukove ili ko zna šta su govorili, to samo oni znaju, bilo ih je, znam da ih je bilo više po tim različitim, ne znam, kutovima ili se to sve lomilo pa se meni učinilo da ih je bilo više, ali sam ih čula, stojim dole, sam spustila pušku, gledam oko sebe, hoću li ih vidjeti, i smješak od uha do uha, suze radosnice. Predivno, teško je to opisati, jednostavno teško je opisati, ali jednostavno, evo, jedna kako se zove,
predivna situacija. Pozdrav Stefan, hvala ti što si bio danas tu. Čujemo se, evo, čim otvori ovo idemo na kavu, jel može? Eto, pa idemo malo se pročakulati. I hvala Saši Skoki, također predivna, jedan od mojih onih favorite osoba u životu koje znam, pozitivo, Saša Kralju. Hvala ti. Eto, ako nemate nikakvih pitanja vis-a-vis bilo čega, samo ne pitajte šta su dupini govorili. To ne znam. Vježbajte ljudi, vježbajte. Lipo je, evo, sad smo još doma, treba ovo sad iskoristiti. Vidim ja je to malo po sebi, što sam više sad doma, više upadam sada u neko stanje, ne da mi se. Znači, onaj početni entuzijazam što sam nekako imala, žar, ala, slobodna sam kopa, mogu ja to, svakim danom sve više pada, vidim ja da to pada taj entuzijazam, ali nećemo se dati, treba vježbati, sad ću odraditi malo na biciklu pola sata, možda malo čučnjeve, a možda malo dizati utege, čisto malo da ostane, da osjetim malo to. Da osjetim. I normalno s mislima na ronjenje. Zato jer čemu ovo sve ako ne ronjenje? Ovo je ipak plavi planet. Ne zato što je plavo, ne zato što je plavo more. Radi mora. Mi smo tu samo usput. Eto, nadam se da je bilo danas poučno, malo smo o dubini pritisku, pričali malo o kompenzaciji, vježbajte kompenzaciju, sa kompenzacijom ćete puno toga dobiti, sigurnije ćete roniti, ugodnije ćete roniti, to je cijela poanta svega ovoga. Da budemo sigurni, da nam bude ugodno, da guštamo, da nismo pod stresom, da nam more uvijek bude lijek, da nam more bude lijek, a ne da nam bude stres. Bude stres, evo, kad vidimo na istom isto. Znači, evo, htjela sam ovo reći od onih neko akcijama, evo, to svi ronioci znaju. Znači, na isto mjesto radimo, svake godine radimo eko akciju. I sa istog mista uvijek izvučemo gotovo istu količinu smeća. Mislim, to je stvarno nevjerojatno. Ljudi, molim vas, ne bacajte špahere, ne znam, auto gume, traktorske gume umore. Šta mislim, hello, ne znam šta bi vam rekla, evo, stvarno ne znam. To je meni toliki misterij, šta osobi treba biti u glavi, jednostavno da, ne znam. To mi je jako čudno. Žao mi je zbog tog, nadam se da ćemo se svi nekako promijeniti, da će nam doći do mozga, da moramo čuvati ono što imamo, ne samo radi nas, nego radi budućih generacija. Šta ćemo mi toj našoj dici, unučadi i svima ovima koji dođu iza nas, šta ćemo im ostaviti? Šporko more, zagađen zrak, čuvajmo ovo sve oko nas, čuvajmo jedni druge, čuvajmo prirodu i bit će nam svima bolje. I sa tim mislima bih završila danas. Ljudi, pozdravljam vas, hvala vam na svemu i vidimo se neki drugi dan. Pozdrav!